namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, namuntlha ta khale wala ku bury man the president Mirungula Makhuvele lowa qambhi and then tlhe hi vulavula hi Prince Rhangani versus Xongi Rhangani. Hey, hi tshama eswekini. So I breaking down kahle ka Master Xitsonga analyst. So ku ndlekini. So severa Prince Rhangani, as you remember, I fike enda a live video. Mga ma hi tsundzuka video yaleyo. And of course yi nga hlamusela various stuffs such as ku yi divorce na Xongi Rhangani and yi lava a cinca xivongo lexiya because ku hava nkata rangi. So I refer to Xongi Rhangani because vito ra yena ka Facebook, as you can see there, i Mona Lisa Xongi Nkatarangi. Mi ta ni khomela if a ni ri hlangi swo leri ro sungula. Even then from there, Xongi Rhangani fika a respond na yena fika a endla a live na to hinkwato na video leti hinkwato ti vulaka ti kona ka channel, ni ta vekela ti link ka top comment. Then na nga fika a hlamusela ku yena a nge cinci xivongo. Hi ku yena hi dyondzekini wa swi tiva ku nawu wu tirha njhani, leswi a nga swi hlamuseleni overall. And then after that live hi fike hi vona fika a posta that post a nga fika tsala ku dear all event organizers, to every poster now mi tsala ku Xongi Rhangani. Sweswi a kombisa ku hi ku sweswi ti-event organizers a ti cincini a ti hamba ti tsala Xongi if mo swi vona. Sweswi fika kombisa ku va fike ti-event organizers va hamba va tsala ku Xongi Rhangani, as you can see. Kuma ti ya ntsanga nana hi fika ka mhaka leyi nga endla ku video leyi ze yi endliwa. Fike hi vona Xongi Rhangani a fika tsala ku famba cinca na wena ende ka Home Affairs i wa ka Makhuvele musi mi nga lavi ku hi vulavurisa. So Xongi Rhangani ni hlamusela ku severa Prince Rhangani hi ndlela yin'wana swa ku a ya ka Rhangani ya ka Makhuvele, as you can see there. So sweswo swi fike swi endla ku Benjamin the president yi va under hot water. Yeah, hot water to boil, it's an exaggeration, mara that's how media works. So if you fike yi va under hot water because ku na risimu ra yona leri fika ku ri vula this line, so hi ta yi vekela line leyi. As you've heard, kuna that part yo Mirungula Makhuvele lowa qambhi, Mirungula Makhuvele lowa qambhi, team fabric ilane hele makumu. So ka that part yo Mirungula Makhuvele lowa qambhi vanhu va le ku yi accuseni ku yi vula severa Prince Rhangani mani kuma yana. So a hi secheni ku Makhuvele ni mi komba gungula leni hi leyi Makhuvele ne a hi ni ka ti-post mi ta swona ku ta ku endleka hindla. So hi leyi number 1 yaleyo yaleyi yi nga tsala hi Xitsonga single songs download yi fike yi kombisa ku Jesu loko xi ku Mirungula Makhuvele lowa qambhi a swi vula severa rhangi. Yes, it's a question, but at the same time munhu already sweswo mi kuma ku munhu u va a kha chinga already. Hi fike hi vona yin'wana leyi yi ku ende a yi rhanga ntsena wa ka Makhuvele ho miyela hi ku a mi se hi dohela, right? Okay, if rhanga even then wini kwala yi fike yi kombisa ku if Rhangani wa ka Makhuvele and ma swi tiva why mi nga tsalangi ku Xongi Nkatankhovi, as you can see there. Hi ku ti-post tele ngopfu a hi secheni na leya hlavusikiza na i swi tsarini. A hi n'wi secheni lavo the Gupta na hi fike hi vona a swi tsala munhu loyi a chayelaka Benjamin the president i fika a tsala na swona. Yeah, i fika a tsala i quoted that line team fabric lane hele makumu mani ku dyiwa swa manyanga a fika a tsala ku Mirungula Makhuvele lowa qambhi. Yeah, so lexi ni zamaka ku xi vula i ku Benjamin the president a yi nga vuli severa Prince Rhangani la ka mi vula Makhuvele lowa qambhi. Swo fika ku va na coincidence ma vona nyana because Makhuvele wa qambhi a wu n'wi tivi. Ku na Makhuvele wa qambhi ku nga wun'we ntsena, ku nga Makhuvele wa hala Bambeni wa hala ka Boti Majoli wo ya a ri yexe. Ku na qambhi hi yena loyi a vitaniwa as Makhuvele lowa qambhi na ya swi tiva ku hi yona Makhuvele lowa qambhi yi ri yoxe yaleyo tatana HW Makhuvele. So ku va fika ku va na a coincidence. So of course ka this type of case yi nga fika yi tirhisa this opportunity for marketing purposes if yi swi lava, mara ku vona ntisa a yi nga zi yi vula swona. If a yi vule swona i nge swi trendisiwe khale. So swi fike swi trendisa hi Xongi Rhangani, not yona severa not Benjamin the president, as you can see there. So ku tirhisiwa opportunity yo ku tirhisiwa Makhuvele liya, mara a swi tiva ku Makhuvele wa qambhi ku vula leyi ya le Bambeni ntsena. So a ni ta ku baseni ka sweswo, mara well hi sweswo se hi ta vona ku severa Prince Rhangani yi ta responda hi ku yini. Mina na yimela yo responda, so ni nge attack yona ntsena. So a hi yimele hi twa ku yi ri yini and then hungu ri ya mahlweni. That's how media works. Va fika va swi twisa ku media yi tirha this way. Severa Prince Rhangani yi fike yi responda ku this thing swi continue ku va na vibe and swi nga tlhela swi yi pfuna na ka album ya yona because hi ta hi kha hi vulavula hi yona hina ma vona. Loko ku ri a mi nge se subscribe a ni ta kombela mi tika u subscribe.